sige naman tagkadungog aning maong ebanghelyo nya common kay ni, pero ambot pila ka book ang nituman. Ang gi-emphasize ni Kristo dinhi, dumta nato ang atong pamilya, higugmaon nato ang Ginoo, kay kinsa tong magmahal sa iyang sa gibutan dire, iyang amahan, inahan, iyang anak, labaw sa Ginoo, dili angay sa Ginoo. Una usahay muratag kuan kay ba kanang attach kayo aning pamilya. Ang pamilya dili angay higugmaon, labaw sa Ginoo. Ngano man tungod kay kanang pamilya nga atong gipuy-an, sama ng amahan, inahan, anak, pulos man na hinatag sa Ginoo. Di man ikay gabuhat sa imong amahan, sa imong inahan, di sad ikay gabuhat sa imong anak. Ang gahatag higugmaon gyud, labaw kaysa hinatag. Hasta kining atong kinabuhi, matud pa ni Kristo, ang nahigugma sa iyang kinabuhi, kawad-an sa noon ani, nga naman tungod kay hinatag manis Ginoo, nganong mao naman hinoy atong higugmaon, labaw sa naghatag. Di ka mo karon musta man kapasar mo ani, angayan mo nga tawgon nga mga sumusunod sa Ginoo. Di ka no lingi ako na imong tupad, mura man mo na nagduka ingna unsa man angayan ka sa Ginoo. Sige, ingna angayan ka sa Ginoo. Kay kita ra ba mura kunohay tagbuutan kaayo sama nako pare, murag buutan kaayo, angayan gid nas Father sa Ginoo. Oh, ayaw gid ana. Kari diri sa akong kilid nga buutan sa ginagnaw nya angayan na wa gyapon. Matod pa sa atong unang pagbasa, ingong Ginoo, wa nako ganahi anang inyong pagsimba nako, giluod nako anang inyong siging sunog-sunog anang tambok kanang mga dugo nga inyong isablig sa altar. Pero siya may gasugo ana panahon ni Moises, pero giluod na siya, gialingog-ngogan nako anang inyong mga tingog, matod pa niya, gipulan ako, di nako mamati anang inyong mga pag-ampo. Isunan ka na, nag-ampo pag yun, di na siya mamati. Ang sa may rason, nganong naingon ani man siya, na sige man ta sila gyapog ampo, sige man gyapog adtos templo, ang tanang gisogo, unsaon pagsimba, ila man gituman, nganong naingon man Ginoo, wa nako ganahi ana. Tungod kay matod pa niya diri, naduhig sa dugo ang inyong mga kamot. Pasabot, wa na mo mahigugma nako. Mao nang inyo nang gidaog-daog ang mga pobre, inyo nang gihikawan sa kahigayunan ang mga kaning mga byuda, mga ilo, ang mga makililimos. Na inyo nang gipangkural ang ilang agianan, inyo nang gipanghinginlan sa inyong mga yuta ang kadtong mga tao nga inyong gitawag og squatter, tungod lang kay way papel nagikuptan, way titulo nya kamo kay dato man nakapatitulo mo yuta, gipanghinginlan dayon ang mga mag-uuma nga mao'y nagatiman anang yuta. Nya karon kay nangita sila kapuy-an, sigihan ninyog abog hangtod nga mga matay na lang in town, tungod lang kay naamoy yuta. Nana pa no? Nya sige mong ampo, siging ampo. Ambo tug mo palit mog slat basig makabawi-bawi. Kanang mo palit mog slat ba ang inyong gitikas dito ipalit ninyo og slat. Di gyapon, moingon gyapon Ginoo, hilas-hilas lang mo ana inyong palit-palit og slat. Pero ang inyong kinabuhi di ay wa makighiusa sa kasing-kasing ni Bishop Chupilo Kamumot. Di gyapon na magsilbi. Pero may na lang palit mong sugod. Ano na siya? Usahay, kuan ka ita. Kumpiyansa ra ka ita.
Nabitay uban mayon wa pa jud ko ka let go pader kay galagot gyud ko gapatay sa kong anak. Ana nya gipakrimit niya iyang anak ang abo iyag yung dadon. Di gid niya kung kay haron jud magkahiusa mi sa kong anak. Na kumude na isugos Ginoo nga kanang abo sa imong anak imo ginang dadon, imo ginang isod sa imong bag, nya maghigda ka imo ginang kuptan sa imong kamot. Yo labang kay nako kong anak. Nako di mo ba na isugos Ginoo? Di man gani sugos Ginoong ipakrimit. Wa ba yung sugong Ginoo ipakrimit ng inyong patay? Ikrimit kay amo ning mama pader. Nya di mig balab jud kay namo among mama. Amo ning bahin-bahinon ang iyang abo para amo ning dadon sa among balay haron bisag asa mi kuyog gid among mama. Mga buangon mo. Ang abo di ay mao din ay presensya sa inyong mama kanang abo. Mao na. Ang sabay presensya sa atong mga mahal sa kinabuhi o mga matay na sila. Ang kalag, ang espiritu nagihatag sa Ginoo nga di mamatay. Posible tuwa na sa impyerno or tuwa na sa langit. Ana. Nya unsaon man nato aron makuyog nato kanunay? Unsa man? Iampo. Pakighiusan niya sa pagampo. Wa man ta kay baog tuwa ba na sa impyerno, tuwa ba na sa langit. Labi nag may pagkabuangon gamay. Di managhap na lang ta nga tuwa ni sa langit. Pero ang kanang pagampo mo na itong banding. Unya, sunod mangandoy tang malangit magbuhat ta unsay angay buhaton mao man ay ikalipay sa atong mga nangamatay karon gatan-aw mo ron akong mamagpapa patay naman silang duha kada nako buhat og binuang maglingo-lingo gitingali tus-o akong papa tuan na sa sipiat na sang anaka anak pareho dinyo kakita mo nyong anak magbuhat og dautan malipay de mo ha magsigsuyop nya kita ka di ka malipay oy. Kanang atong mga nangamatay makakita na sila sa atong gibuhat bisan pagkatong labing tago kay nga naman espirituhano naman sila by the grace of God makailaga ni sila sa tanang tao sa tibuok kalibutan kaila sila nga naman perfect naman labi na yung tuas langit o bisan gid nasa impyerno. Kaya nga naman, pakitaon mas kamatuoran. Ang pinakasakit gani nga silot sa impyerno, kay makita nimo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang imo daing kalag, nangandoy gid ay langit, niya karon gisugba kas kayo, maunay labing sakit. Kana bang ang imong kalag, nabilong di ay sa Ginoo, maunay kamatuoran, niya tuar gisugbas kayo, ang yawa mo'y nagkupot, maunay labing sakit na silot dili gyud ang kayo ang kamatuoran ang truth hurts di ba niya unsa may kamatuoran ikay tag-iya ng imong bana dili hinatag das Ginoo nimo so ang gahatag gyud maoy higugmaa kaning akong naong kining akong pagkapari ako'y gahimo ani ang Ginoo mo'y naghatag ani manang gamiton ko ni sa ngalan sa Ginoo di ko ni higugmaon o papahawaon ko diri sunod adlaw ingnon ko sa obispo nga hawa na diha uy di ko manggunit oy biyaan ta mo dinhi bitaw kaning simbahan ingon mo Padre Siano gahimo ani wa Padre Siano wa gini ha ako'y gahimo ani mao nay kamatuoran hilasa gud og nitampo man ko anig palit-palit gikan sa ako kunuhang trabaho kanang dupa-dupa nako og nakatampo man ko dinhi kay nitampo man sa jug ko dili kahuman ganig mga 20 ka bangko ang 5 gani kapan nakapakaon man gani sa 5,000 ka tawo kana damang imong anak nga imo na nang gilaygit ang imong tiyan diha duha ra nakabuk imong anak maglisod pa kag pakaon. Di ba? 5,000 gani pakaon gani 5 kapan ra ang gamit ni Hesus kana babay mong anak nga gagmay gani kay nagkaon kay na-addict na nas computer hapit tigid din na mamahaw
Nya ikaw sa diha hadlo kayong malusyang ang naong sige sag paslim-slim kaon kaon na lang gamay kayo hangtod ma-ulcer na lang noong kada patay na inong kana. Oh na oy dili oy ang rason ana dili kay hadlok tang mamatay nahigugma tas hinatag kaysa naghatag mao nay rason nahigugma tas atong kaugalingon kaysa Ginoo mao nay tinuod nga rason mo na bisan pag 40 na yung datua daghan na kay kwarta di lang gyapon kapanghatag kay paras kaugalingon nya maningkamot din tagbuhat og mga butang nga malingaw ta mo na karon ang kalibutan 14 daghan ng kalingawan nya tuar ba dito magpunsisok ang mga batanon ang mga disco mga concert inom ana hangtod kaadlawon hangtod buntagay tuwa dito gadasok pero ani simbahan mingaw nani among kita dinhi mga youth mga sakristan nga nangundang ba oy pag adto nako dito sa ila kunuhang party-parties mga batanon tuwa nako abot man gyud dinhi bisag gabi na kayo bisag kaadlaw na naam lang gyapon pero dito simbahan mangundang sa pag-serve kay di na kunoy time wa na mi time anya pag abot dito la inom sayaw na sagit-sagit kay lagi mag-enjoy nya inig human managhikog human tanaw sa concert naghikog pag humaghimo atong ilang mga activities nga kalibutanon nga siging sagit-sagit nagdepresyon ngano man kay why makahatag na to kinabuhi sa tanang kalingawan aning kalibutana kisa may makahatag kinabuhi ang pag-ampo ang pagpaubos ang paghilom atubangan sa Ginoo o pag-angkon sa atong mga kasalanan maunay makahiled maunay makawagtag depresyon maunay makapalambos kinabuhi daghan magiging ang uban nga sikat kayo nag-concert pag uli is balay thousands hapit millions pa ganing mga tao manambong sa concert pag uli niya nga to siyang balay ga-overdose tambal patay ngay uban gahigot sa liog gikan ditong perting alegriha pag abot sa balay gahigot sa liog wala kamo din pangita mo sigig simba sigig rosaryo kada adlaw nga naghikog wow nya dato dili nya magulanon dili sad nya ni palit og slat of course sige palit maligya pa di ba bahala mo diya unsa una ninyo pag-evaluate basta mo na pamaagis Ginoo mo na ingon Ginoo magkabangi gyud kay ang pamaagis Ginoo dili gyud pareha sa pamaagi sa tao magkabangi pero bulahan tong nagsunod sa Ginoo kay naay kalinaw ang nagsunod sa kalibutan wa gyud kalinaw o kalipay nindog na ta